Nyuma y'amagambo adasanzwe yatangajwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ubwo ari mu nama n'ihuriro ry'urubyiruko rukuriye abandi ndetse ruhagarariye abandi mu ntara zose zigize ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, yongeye gutangiza amagambo y'intambara ndetse bamwe mu basesenguzi bagaragaje ko by'umwihariko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'umubano wari usanzwe uhari ucumbagira hagati y'igihugu cye ndetse n'igihugu cy'u Rwanda ushobora kwangirikira rimwe nyuma amagambo adasanzwe twabagejeho ndetse twabateguriye mu nkuru zabanje yerekana ubwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yongeye gutangiza inzira y'amagambo muri rusange. Igisirikare cya Kongo FARDC kandi nacyo cyongeye kwihutira kugaba ibitero bidasanzwe mu gace ka Nyamirima, agace kugeza kuri ubu kari kugenzurwa n'umutwe nyeshyamba za M23. Ni ibitero kandi bivugwa ko byahitanye benshi mu barwanya umutwe nyeshyamba za M23 ndetse no ku ruhande rw'inyeshyamba zikomeje gufatanyiriza hamwe n'igisirikare FARDC cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibitero bidasanzwe muri teritwari ya Rucuru bikomeje gushyirwamo imbaraga zidasanzwe n'igisirikare FARDC cya Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko umutwe w'inyeshyamba za M23 wanangiye ndetse ukirengagiza nkana amwe mu byemezo ndetse n'amasezerano yasinywe hagati y'abayobozi Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda uhagarariye Paul Kagame, Dr Vincent Biruta i Rwanda muri Angola, n'imyanzuro kandi n'amategeko asabaga M23 gusiga ibice byose bigaruriye ku butaka bwa Kongo by'umwihariko muri Rucuru, Nyiragongo ndetse na Masisi, bagasubira muri groupement ya Jombe ibarizwa muri teritwari ya Rucuru ku ruhande rw'imisozi ndetse y'ibirunga ya Sabyinyo ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. N'umwanzuro kandi utaravuzweho rumwe n'abayobozi mu bya politike ndetse n'abarwanya umutwe nyeshyamba za M23 bagaragaje ko bubahirije itegeko rimwe ryabasabaga guhagarika imirwano ndetse no guhagarika kwa ibitero ku birindo by'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu bice byose uherereye Rucuru, Nyiragongo ndetse na Masisi, dore ko hose umutwe nyeshyamba za M23 ugiye uhafite ibice bimwe ugenzura. Kugira kuri ubu kandi imirwano mu gace ka Nyamirima nk'uko tubikesha binyamakuru bikorera ku burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo biratangazwa igisirikare cya Kongo FARDC cyagabye ibitero bitunguranye ku mutwe nyeshyamba za M23 ndetse kandi n'ibitero bidasanzwe byumvikanye ku munsi w'ejo ku mugoroba ndetse bikomeza no mu ijoro ry'umunsi twatambutse, aho bivuga ko igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwari kuri mu burasirazuba bwa Kongo, imitwe ya Nyatura FDLR Mayimayi ndetse na SPLS bafatanyirije hamwe mu kurwanya umutwe nyeshyamba za M23 batunguranye cyane mu bitero bidasanzwe mu gace ka Nyamirima kugeza kuri ubu bivugwa ko kagenzurwa n'umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse nk'uko byatangajwe n'umuvugizi mu by'inyeshyamba za M23 akaba asanzwe ari Major Wiringoma uvugiye igisirikare cy'umutwe nyeshyamba za M23 aragaragaza ko babagerageje kwihagararaho ndetse n'imirwano bivuga ko yaguyemo benshi nk'uko abaturage batuye ndetse begereye agace ka Nyamirima kabereye imirwano bagiye bagaragaza ndetse bagatangaza neza ko ari ibitero byatunguranye mu gihe kandi umutwe nyeshyamba za M23 wagaragaje ndetse ugashimangira ko ukomeje kuryamira amajanja isaha n'isaha ndetse n'igihe icyo ari cyo cyose hategerezwa ndetse hakorwa ibikorwa bidasanzwe byo kugaba ibitero ku mutwe w'inyeshyamba za M23. Major Wiringoma usanzwe uvugira umutwe w'inyeshyamba za M23 mu gisata cy'igisirikare aragaragaza ko bakomeye kuryamira amajanja mu gihe bamaze kugaragarizwa neza ko igisirikare cya Kongo FARDC kidakozwa ibijyanye n'amasezerano ndetse no kwemera gucecekesha imbunda n'urusaku rwazo mu bice byose umutwe w'inyeshyamba za M23 ugenzura ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu kandi icyifuzo cy'umutwe w'inyeshyamba za M23 nuko leta ya Kongo ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakihutira kwitabira ndetse no kwegerezwa hafi y'ameza y'ibiganiro mu kurwana ndetse no kugerageza gucoca no gushyira ku iherezo ibibazo byose bikomeje kumvikana mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bidakozwa. Abayobozi ba Kinshasa bagaragaza ko ku ikubitiro M23 igomba kubanza kurekura ibice byose yafashe ndetse kandi bikaba byarashimangiwe n'umuhuza washyizweho mu gushakisha umutekano ndetse n'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, Perezida Uhuru Kenyatta ucyuye igihe w'igihugu cya Kenya waciye amarenga agaragaza ko atazigera na rimwe aganira n'umutwe w'inyeshyamba za M23 zifuje kuganira nawe ku itariki 25 z'ukwezi k'Ugushyingo
ubwo basabwaga gusiga ibice byose bigaruriye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse kugeza kuri ubu kandi umutwe w'inyeshyamba za M23 uragaragaza ko hakenewe kubanza kuganirwaho mbere yo kubahatiriza ndetse no kubasaba kurekura ibice byose bigaruriye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Babarwanya umutwe w'inyeshyamba za M23 bafite impungenge zikomeye cyane ndetse zigaragazwa by'umwihariko n'amagambo ashyirwa hanze yerekana ko habayeho gutengurwa mu myaka ya mbere ubwo inyeshyamba za M23 zasabwa gusiga Goma, umujyi zari zimaranye iminsi isaga 10 ubundi zikajya mu biganiro n'umutwe w'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse na MONUSCO ari kiri kumwe mu bufatanye n'igisirikare cya Kongo muri iyo myaka. Gusa M23 igaragaza ko ibyakurikiyeho bihabanye kure cyane ibyari byemejwe mu masezerano hagati yabo ndetse n'igisirikare FARDC cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku bw'izo mpamvu Perezida Bertrand Bisimwa, perezida wa politiki w'umutwe w'inyeshyamba za M23, yagaragaje ko batazigera na rimwe bihanganira ndetse bongera kumva ubusabe bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse n'igisirikare cya FARDC bubasaba gusiga ibice byose bafashe mbere yuko baganira n'umutwe w'ingabo za leta ya Kongo, ndetse by'umwihariko bongera guhuriza hamwe imbaraga mu gihe basabwa kurekura ibice byose bafashe ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Ibi byose biri kuba mu gihe muri teritwari ya Masisi ubwicanyi bukomeje kuvugwaho ndetse bikomeje kugaragazwa ko ihuriro ry'imitwe ikomeje gufatanyiriza hamwe ndetse no guhuza imbaraga igisirikare cya Kongo FARDC na idahwema ndetse ikomeje ubwicanyi mu bice bigiye bitandukanye ndetse no kugaba ibitero bidasanzwe ku bice bigenzurwa n'umutwe w'inyeshyamba za M23. M23 kandi irasaba imiryango mpuzamahanga ndetse na Human Rights Watch gukurikiranira hafi ndetse no gukora amaperereza y'ubwicanyi bakomeje gutangaza ko buri kubera ndetse buri gutegurirwa muri teritwari ya Masisi, aho inyeshyamba za M23 zimaze iminsi zirangurura ndetse zizamura ijwi zerekana iby'ubu bwicanyi budasanzwe bukomeje gutegurwa ndetse no gushyirwa mu bikorwa na bamwe ndetse mu bagarukwaho cyane abo mutwe w'inyeshyamba za M23 zigaragaza ko ari abafatanyabikorwa b'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse bazoberewe mu bikorwa by'ubwicanyi nk'ibi n'imitwe nka FDLR, Mai Mai Nyatura, Pareko ndetse n'umutwe udasanzwe wa SPLS. Akaba ari imitwe yose isanzwe ihungabanya umutekano ndetse ivuga kugaba ibitero bidasanzwe ku bice bigenzurwa n'umutwe ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu kandi ubufatanye budakomeje kuvugwaho rumwe. Komanda w'inyeshyamba za M23 General Sultan Makenga aragaragaza ko mbere y'uko imiryango mpuzamahanga yihutira guca imanza y'ibivugwa ndetse n'ibitangazwa n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo Major akaba asanzwe ari Major General Sylvain Kenge ku by'ubwicanyi bwabereye mu bice bigiye bitandukanye ndetse bigahabwa agaciro, bagomba no kuzirikana ibitangazwa ndetse n'ibivugwa n'umutwe w'inyeshyamba za M23 nawo ugaragaza ko ubangamiwe cyane ndetse utejwe impungenge ndetse urajwe inshinga n'ibibazo by'ubwicanyi bikomeje gutegurirwa no kumvikana muri teritwari ya Masisi. Nyamara bigaragara ko imiryango mpuzamahanga yamaze kubyima amaso ndetse yirinze kubyumva mu rwego ruri hejuru. Kugeza kuri ubu kandi umutwe w'inyeshyamba za M23 ziragaragaza ko mu gihe ibi byose bikomeje kwirengagizwa nta kizakurikiraho batazigira bareberera ubwicanyi bukomeje gutegurwa ndetse no kumvikana mu ngeri n'ibice bigiye bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.